Maseru MCC Moya Magage o re le khotla le kene boithutong bo matla ba ho batla sesosa sa mollo o ileng wa foqoha thotobolong ya ha Tshosane ka la botshelela beke e fetileng empa ha le so fumane sesosa. Magage o re ditse 20 tseo ba di abetsweng ke Parlamente di reretswe ho fumana setsebi se tla etsa moralo wa ho kwala thotobolo ka ho feletseng e fallisetswe tshweneng rothe. O re setjhaba sa tikoloho eno se tla thuswa ka tleliniki tse tsamayang ho fumana mathata a bakilweng ke toti ena ho sona le ho ja lekgetlo la pele ho sa ka ha fumanwa mafu a bakilweng ke yona. Ka lehlakoreng le leng, Superintendent Mmuso Lehlokwa wa Sepolesa sa Lesotho o re bana ba hopotse hore mollo o tla be o le tlasa taolo ka la bosupa la beke ena empa matla a moya le ho ropoha ha ona ka khitla ha ba furalla sebaka seo ba hakanya ho phethela tshebetso bekeng e tlang. Tlaleho ka Serametau. Dinyawe tse neng di lokela ho kena ka la bohlano la beke ena lekgotleng la Maseterata la Mohalesuku ha di a tswela pele ka lebaka la kopano ya bo Maseterata e tshwaretsweng Maseru. Botjhotjhisi bo se bo tla shebela dinyawe tseo matsatsi a mang. Kopano ena e kenyeletsa bo Maseterata ba Qasha Sneke, Quting, Mohalesuku le Mafeteng. Tlaleho ka Tlaleng Mokoleng. Masole a Lesotho a basadi a 36 a ile a belwa mangolo ke kgwebo ya Mosotho wa Lesotho ka mora ho tshwarelwa kwetliso ya matsatsi a 2 ya tshebediso ya tjhelete le ho ithehela dikgwebo sekolong sa kwetliso ya Masole Makwanyane ka la bobedi la beke ena. Motlatsi wa radiphatlalatso wa sesole sa Lesotho Lieutenant Colonel Kelebone Mothibi o re sena se tla thusa Masole boitshematlelo kgwebong le ho tseba ho galana ipene eo banang le yona ho e sebedisa ka nepo bophelong ba letsatsi ka leng. Tlaleho ka morao hlalele hlephe o manetse phera ya phutsalatso Afrika phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Afrika FM ya Mauba ya Maubane ya Kajeno ya hosane le ya ka moso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Matisetso Nthane o re lelapa le emele monna Mateneng ho kana setopo sa matsalo wa hae se fihlela ho kae ka la bohlano la beke ena hobane ngwetsi e kgolo e tsamaile ka dinotlolo tsohle tsa ntlo ka la boraro la beke ena ho sa tsejwe moo e leng teng ha Tabutle Haramokotjo Maseru. O re mmana Nthane eo e leng dingwetsi mmoho ha arabe mehala ha letsetswa ho ja hona ho se ho bile ho ritetswe le ho rathwa patsi mme nkgono o lokela ho bolokwa ka la botshelela la mafelo a beke ena. Mmana Nthane o re moo a dulang ke ha mogolwane wa monna wa hae mme ha hane ha nkgono a bolokelwa teng o mpa a kwetse ka ntlong eo e leng ya hae hobane a sa batle ha ho sebeletswa ka ho yona a mang a ntse a butswe. Tlaleho ka Makerabetsweng Tjholong. Madinao Matlosa e mong wa baemedi ba Basotho ba lwanelang ho theoha ha ditjeo tse phahameng tsa motlakase o se bogo ka nkgono mma amohelang Qhelane ka le reng o dutse a mo hlasela e le motho ha sa shebe ditaba mmoho le yena le ha o sa qoqwe ka ditaba tsa motlakase o batla metjha yohle ya ho hulanya lebitso la hae seretseng e leng taba e mo khitlang ha bohloko le fetshwaneng. Nkgono mma amohelang Qhelane o re o ntse a tsitlalletse ho se tshehetse boitseko boo ba bao yena a keke a fana ka naipene ya hae hobane ho reka agente ha se ho hlola nyewe le ha ka ba kurupanya ba tla nne ba lokela ho reka tsa hore o na le morero wa ho ba hlasela e le batho ha ana ona. Tlaleho ka lehakoe la ditabang o se o ka lefella ditshebeletso tsa Afrika FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya ha ho letho 675 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Boholo ba bamamedi ba lenaneo la mokgoro wa ditotla la bohlano la beke ena bo dumellana hore batswadi ke bona ba kenyang letsoho hore bana ba moraong ona ba se batle ho khalemelwa. Tsena ba di buile hodima sehloho se neng se re na ke hobaneng bana ba sa batle ho khalemelwa mme ba itse e mong ngwana ha moedi a ngwathelwa habo a ka tloha a re le yena o lapile kapa a ferese baeti a bule sehatsetsi boteng ba moedi ebe ha kgalengwe ho ntse ho thwe ke ngwana. Tlaleho ka Maphalaphala. Mokgatlo wa Banazare e leng wa baitlhwekisi o neng o thehwe ke moprofeta Walter Matita dilemong tse ngata tse fetileng o
ho sebokeng sa selemo sa matsatsi a mararo ho qala ka la bohlano la beke ena Freistata Afrika Borwa ho rialo Moruti Thabo Nthako. Phala ya kereke ya Moshweshwe e re sepheo se seholo sa seboka sena ke ho itekola hore na e le banazare ba ntse ba tshwere thifa ka bohlweki mme ho tla tshwahlwa ntjhafatso ya sefika sa moprofeta Matita mokete wa teboho o tla tshwarwa selemong se tlang ka Paseka. Tlaleho ka Makerabetsong Tsholo tsa matjhaba. Setjhaba sa Amerika ka mekgahlelo yohle ya sona se tswile ka matlung se khueletsa batho ba ileng ba rera le ho phethahatsa polao ya Charlie Kirk, monna e motjha ya neng a inehetse ho buella bokreste dikolong tse kgolo tsa naha ya habo. Kirk ya neng a le dilemo di 31 fela, ya sileng mosadi le lesea la ngwananyana, o ile a thungwa a le Yunivesithing ya Utah letsholong la hae la ho ngangisana le batjha ka bohlokwa ba thuto ya bokreste kgahlanong le dithuto tsa saense le tsa ditumelo tse ding tse akgang ya Islam. Ditho tsa mokgatlo wa hae Turning Point USA di re ke hona di tlo kenya manala mobung di ntshetsa thuto ya hae pele. Batho ka ho fapakana ba tshwantsha polao ya hae le ya Jesu Kriste, Dr. Martin Luther King Jr. le ya Mahatma Gandhi. Tlaleho ka Morena Sebono ya Gamainwane. Naledi Funeral Planners e ntjhafatsa selekane sa yona le Bantu FC ka mora dilemo tse 3 e sebetsa le Makauta. Selekane se setjha e tla ba bona Bantu FC e fumana dimilione tse 200 la dikete tsa maloti boleleng ba dilemo tse 3 ho tloha ho milione e le 1.2. Presidente ya Amatsho Matebele Louta John Louta e re lekelo lena le tla thusa tsamaisong ya sehlopha ka hodimo meputso ya dibapadi le bakwetlisi. Mookamedi kakaretso wa Naledi Funeral Planners o re ba bona kgolo e sa le batheha setswalle le Bantu ho ba ka supang melemo e tshwarehang ka lehlakoreng la thekiso. Tlaleho ka Mogolwane Ramainwane. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Africa FM diterekeng. Setjhaba se neng se robellane sa monamane wa kgodu sehopotsong sa bophelo ba mmusi wa mehleng wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Serame Dinake se ile sa ngala komiti ya Parliamente e alositseng makala a mmuso a kenyeletsang la tshireletso ka la boraro la bekena. Monghadi Thabo Matete o re ka mora ho phethela ditshebeletso komiti ya Parliamente e ile ya re setjhaba se fetsebe ho tla utlwa ditletlebo tsa sona ke mo setjhaba se ileng sa tswa le mo se keneng ka le reng mo ha se ya bitsong. Tlaleho ka Mohlalefi Kokoropo. Tsebiso ho tla ba le phutheho ya batshehetsi ba phutselatso le ditotla bosebeletsi diparola moifo wa dumediswa dibaka dibini le mafapha ohle a fumanehang ka hara phutselatso ka la bosupa la beke ena Qwatsaneng Maseru ka hora ya bobedi motshehare wa mantsibuya. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi ditaba tsena di fella mona ke di phethela ka ho balla bohashana ba tsona. MCC e kene boithutong bo matla ba ho batla sesosa sa ho foqoha ha mollo thotobolong ya ha Tshosane. Ngwetsi e kgolo e kwasitse ka dinotlolo tsa mo matsala yona a lokelang ho bolokelwa teng mafelong a beke ena. Ho rialo Matisetso Nthane. Setjhaba se ngala pitso ya komiti ya Parliamente Mokgotlong Memento Homo Sic Transit Gloria Mundi Exaltate Deo Hai Phaphathwe.
14 pele ho hora ya bobedi re kena moqapolong wa ditaba. Re tlotla re boela re bisana le ntate Tshepang Nyakanyaka Makakole wa mokgatlo wa F2 mo re utlwileng re mekgatlo ya basebetsi e boetse ya ba ofising ya Tonakgolo kajeno. Jwale re tlo utlwa dikateng tsa kopano ya mekgatlo eo le ofisi ya Tonakgolo ya kajeno hore na ebe e ne le efe. Re tla boela re bisana le Mme Matisetso Nthane ke ngwetsi e nyenyane e reng lelapa le eme le monna Mateneng hore na setopo sa matsale wa hae se tla fihlela kae kajeno. Bona ngwetsi e kgolo tsamaile ka dinotlolo tsohle tsa ntlo moo matsale a lokelang ho bolokelwa teng e sale e ya ka la boraro la beke ena ho sa tsejwe moo e leng hona teng ke ditaba tsa Manehata Butle Haramokotjo. Re tla boela re buisana le yena Mme Manaha Nthane ke ngwetsi e kgolo go utlwa hore na ebe jwalo ka la ditaba di lela mofumana mohaleng hore na ebe o sa fihlile jwalo ka ha lahla le tshepisa hore o se a le tseleng e yang moo he mokgohlaneng ho bona hore na taba di tla tsamaya jwang. Setopo se lokela ho ya hae kajeno mme ntse ke bua le Mme Matisetso la re se lokela ho tswa ka hora ya pele mmoshareng. Re tla utlwa he hore na ebe se le hae le hore na se fihletse ho kae le mabaka a mang mamedi a bakileng tsena tsohle. Ha ke na bonnete hore na ka mana ka mokgotlong re tla fumana Ntate Thabo Matete ka ha jwale mohala wa hae sa le o kgabola fela ha arabe tabeng ena eo re utlwang hore setjhaba se neng se le sehopotsong tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba Ntate Serame Dinake. Setjhaba se ile sa ngala komiti ya parlamente e alositseng makala a mmuso mono e ne e re se fetsebe e mamele sello sa setjhaba sa moo. Jwale yena ka nnete e hlile ha re mo fumane. Re mamedi hore jalo ha ke hla ke nke papatso ka nna ke potele hanyane ha ke lata Ntate Tshepang Nyakanyaka Makakole ge ke re tlo utlwa he hore na kopano ya mekgatlo ya basebetsi le ofisi ya Tonakgolo ya kajeno e ne e tshwere dife. Mashopo ha ke mona le kgale ke bile ho ke lona etse mona boleki ho etsa la thoka tsona mo jala go ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwana e hudi ya ka ebe o kwetse ka ngeketeng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela se le mo ya se sebeletsang mo Africa merero ya ntlafatso lo matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ka ne ipabitsitse le lentswe la modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng. Wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle. Mo Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba. Dale nyakse tshwara jwale Ntate re moyeng o keke wa bua ka Mamedi Mafeka re ke e tshware hona moo ke e tshwara jwalo ke se ke na le Ntate Tshepang Nyakanyaka Makakole mona mohaleng re tlo utlwa he e ka mekgatlo e boetse ya kopana ofising ya Tonakgolo kajeno mme a tlo re fa bohashana hore na ebe e ne le dife. Ntate Nyakanyaka no ke bona ke o mohela hape hore nya ditaba kajeno Ntate ya le go mna ya Ntate re fa bohashana Ntate hore na kopano e bile teng hape kajeno ya mekgatlo ofising ya Tonakgolo go ya re nna o tenga jeno ja re fumana mahala o re memela mo sinya Tonakgolo hape ka jeno ka hora le shome o teng ya Ntate ne re ile mo ka ntle le mekgatlo ha re tsatseng ya ba ale ba diga ta wa ipapane le maobane le ka tsa ka bona ipapane le maobane ka jeno wa tseba tseba ditaba tsa rona ba di tseba hore tabe kgolo ke ena ya ntšhafatso ya boa jwale ka hona ba keng ba ikentse ditoro ba sebetse tabeng ya rona ba ya Amerika ba romella mmuso ho sane Amerika ebile hore re tsebe ho ikgodisa tabe jwalo ba sentse ba kenyelletsa moifo wa rona motho a emelang mekgatlo hore ke be
be karolo ya ditaba tseno kaofela ba kopa hore re etse jwalo mme ha re se re shebisana mabaka ba tlile ba etsa e nngwe ya ditaba tseo re di batlang jwale ebe ka be re nehelana ka motho jwalo ya ntate e le hore hona jwale tjenana ha re bua mona re bua re se re fane ka lebitso la Comrade Mokgele ntate hore e tebe ena e re emela mono ka hara moifono e ne se le ntho ya hanghang ya ntate ya santana le ditokomane tse ka mo dumellang tsena Amerika hanghang fela hawa ya ntate moifo o tla ya Amerika neng o etsang sa o tsamaya sa ha bo sa fela ha bo sa fela ya ntate o jwalo wa tsamaya ya ntate se le hore tla utlwa ha sa kgotlile jwale hore na di tlile di tsamaile jwang le ha jalo hana kana tla ba ntsa re fa hore na o ntse sebetsa jwang ya ntate hobane ha ke re ntho e kgolo e seng re e hlokang ke yona eo ya ntate ha ba etsa jalo ko bolela ba phethahatsa taba eno eo re hlokang hore ba le etsa ba bile ba re etsa karolo ha ba ntse ba etse kapa bana ba batla ho etsa ba sa re etse karolo ya yona ya ntate ha e batla e theotheola moya ha ele jwalo ntate re tla utlwa ho ba sebetsi hore na ha re ba fata le hore sentse re ba fadisa le hore na jwale ha ba sheba taba ena na re etse jwang ka taba tsa rona empa ha re soka ba re lahla marumo ho hang ya ntate marumo ha re sa lahluwa fela na monyako o ntsa o lentse le regile o tswela pele ka ona bekeng e tlang kapa ha o so le tje le saemela tse pele hore di fete monyako le ha re soka ba go khala empa fela le hona jwale re tla re buisana mo shebisana rona ha le mona e nngwe ya dintho tse re di batlang e phethahala re se dire na le motho wa rona o ileng mo na re nka qetwetse na re nka qetwa hore re khale monyako kapa re nka qetwa hore re nne re lwane empa jwale le motho ya hore re lokela ho fetisa dintlheng tse mmalwa hore na dintlheng tsena tse ding tseo re neng re lla ka tsona na tsona na ba tla re ka tsona tsona re lang re dira re dumela na bona jwale empa ke le tshwarela ha ke bua wena monyako ha o so kgale ho hang o ntse o tsela pele ya ntate ha ke tsebe Mofokeng ha ba hona le mo utlwang ka ho setse ntate mme ka nnete ke dibeile bohashana ke bona bono ba gore ntate se Mokgele ke yena a tla tsamaya lebitsong la basebetsi la mekgatlo ya basebetsi le moifo o yang America ya ntate mmuso so qadile ho phethahatsa tse ding tsa diteko tsa go ya ntate mmuka o yang America o lo nka nako e kae o tla qeta mane ka la 19 ntate ya Mofokeng mosebetsi lo qala hantle ka la 15 le hore ka nna ba ke mosebetsi wa matsatsi a mahlano ya ntate ka nnete ke lebohile haholo ntate nyakanyaka ya leboha mokwe ntate mamedi Maafrika he ke tseo ditaba mekgatlo ya basebetsi e boetse ya bitsetswa ofising ya tonakgolo ka jeno ka hora ya 10 hoseng mme ba fumane taba tseno he ba sebile ba fane ka ya tla emela mekgatlo a tsamaya le moifo o yang America ditabeng tseo he tsa Goa jwale he bonyane se seng sa dillo tsa mekgatlo ena e ka bonyane ho batla ho ile ka mmoho re se re tla utlwa hanako e ntse e ye wena mamedi kapa ha mmela o ntse o uta metsotso ya rona e mehlano pele ho hora ya bobedi mamedi ra feta re ka mane ka hara mokotlo re lo utlwa hore na ebe nkgono dingwetsi ke tseo ka mo jwale ke bothata hore na nkgono o bolokwa jwang disebetso di tla tshwarelwa ho kae le disebediswa bakeng sa hore ho tlo tshwarwa ditshebeletso tsa phupu tse kwaletsweng ke ngwetsi e kgolo le yona mohlomong ina le mabaka ho etsa seno mamedi re tla utlwa ka yona hore na lebaka le leholo la ho kgetha ho etsa sena haholo ha ona o sebile hore itetswe ho sakhuwe dipatsi ho qetuwe ebe lebaka le ntseng hore ho be jwalo ebe ke lefe mamedi ntumelle ha ke nke dipapatso ka nna ke potele ke tla khutla empa re ke bona ka mona ka ho MRTV rona dintho ntse di sebetsa hantle na ke a bona le ntse le teng ka mo he ka MRTV mme re ntse re tsamaisana tsela ena hantle rangwane Ntahli Mahao rangwane ke a bona rangwane Ntahli Mahao le hlwenya ka mo ka ho MRTV ya ba ha o sa nsisinya
Moleboheng Mahanyane re o bona le wena o mametsantsa le ka qatsha Snake Mosakane Makgatliso Mokoninyane o mametse a le Aphathamai Diteboho Rebecca Nonyana o mametse a le Pulane Hakome re ke bone Lebohang Taupane Hamakgaketsa o mametse a le Hamakgaketsa Malanga Molawa le na wa dumedisa Lecture Lilian Hamisha a re jo nnawe e bona re jo nnawe hore Maletsatsi Tladi o re madume ha fe le Mokwena ke ntse ke o mametse ka tsebetse pedi ha ke batle ho fetwa Manthebese Obe le yena o ntsanjele ka tsebe ona re Mokwena mo China Hall o ka Dimpopo Nthuseng Elizabeth Nketle o mametse a le East London Mankesi Mokone o mametse a le Tajane Mafeteng Anna Mogeseng ana mama bitso be latla bana le matshwanyana a manyane ka godimo jwale moemedi ha o sa tseba hore na o le bitsa bang ha le le jwalo tjhe o re ke Mahasele o mametse a le sehlabeng sa Thuathe Mapaseka Mokapane Rath Matiti Mpewa o mametse ka hloko a le Hasiodi Mamedi Afrika ka nnete ho latela tamo le a le bangata haholo ha ke re kgona ho ibala kaofela empa he kaofela ha lona re a le ananela le ho amohela boteng ba lona ka ho MRTV ha re tsamaisana ntse lena mmoho he ho tla mamela ditaba tsena le ho tshwaela mo ho hlokahalang le ho fana ka boeletsi le maikutlo mo ho hlokahalang Magorisang Maiyane Mokgantsho Adonsi dikena di le ngata jwale Nkatiseng Thithana Mokgatshane Mokonyana Decoration Thakadi Lewatle Seyepane Malewa Maphalala ha ke so bone mabele ba dikang mona ke a tseba o teng yena mabele ba dikang le ha e le hore jwale di ngata haholo na mamedi ke metsotso e mmedi fela pele ho hora ya bobedi ke nka papatso e tla be se e re isa papatsong ya hora hantle mo re tla be se re ya dipapatsong tse ntse hora ya mamedi re tsebo tswela pele fela he ke lata moedi wa rona eo re tlo tswela pele le yena ka ditaba tsa hora ya ditaba ya kajeno He wesho nna ke mametse Salema ya Sekgauko he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke dula ke le se dila ditaba tse ntšha le tsa ipetsang pele o tsho ke ka ola mokgwa marangrang o ke tswa jwalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng mo mamedi mamela pitsaletso ya hao mo Africa FM ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng o keke wa bua ka Mosotho ebe ha o bua ka mo Africa FM Harari so so le twa ka o divisite ke dilo se ta because o ana wa le mo Africa FM ke pitsalatso e boulelang Basotho ke lekgolo ha re le bangata go makgolo Sesotho lona ka nepo handele re batho ba tsene ba senana go bana sona se o se taba le lesu o tlo bua ka sena seo se la jwalo le Lesotho ka botha ka o ba tsona ile se ka mabitso a marena ka bona e ka ditoropo ipapisele mo Africa hona jwalo o hodisa go nna matisetso ya mme ke mo Africa he re tlo tla re bua moyeng re utlwa rena ntse le jwang tshwana le moradio wa ka mora papatso ena re tlo kgalemela ba boholong le ho etsana kana tshori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo mo Africa FM nkokonono ya khaso ha ho ne David Anyelo wena mamedi wa Afrika phutsela ke ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM ge khutlile mohale mona se ke na le Matisetso Nthane Matisetso ha ke tsebe na ho etsa mamedi ra ntse ke molata ke le mo hore hora ke ya bobedi hantle o di mahloho
ke fetisa dipapatso tsena ha ntse ke boela ke hokahana le yena ho bile le bothata ke a kgolwa ke molate re tlo tswela pele e seng jwalo bophelo bo tati le di-transaction tsa hao di tlameha ho potlaka jwalo fela. Ntate ska ba ntjhiti tjhentjhela ya shota kapa ho tso balana brother o la mazaza sestere tjhelete ena ha e shoti ebile bona ho file e ngata tsisa. okay moratu try o ntso phusha hasile ya hao ka cash empa o ka etsa tsohle ka eco cash wa patala di-bills school fees wa reka airtime wa romela kapa amoela tjhelete ho tswa ka ntle le ka hare ho naha mo le Standard Lesotho Bank jwalo all from the palm of your hand. It's not just easy, it's the future of hassle-free transactions. Hopola he skipper cash, rely on eco cash, nolofatsa bophelo ba hao. Letsetsa star 199 hash kapa romela WhatsApp ho 66 100 100 bakeng sa ditlhakisetso. O ka ba downloada eco cash app hona jwale. Econet, inspired to change your world. Na o motjha dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo haeba karabo ya hao ke e nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Seke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng. Le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111. O emetse. Hopola hore Hopola o so hauile. Molaetsa ona o tlisetswa Okay, ke tshwara jwale he moratuwa. ka tshehetso ya EDPAC ka thuso ya PEPFAR. Na o hloka moralo kapa Ke tla khutlela ho yona mamedi eno papatso metsotso ya rona se le meraro ka mora hora ya bobedi se ke na le mmatisetso nthane mona mohaleng ke hle ke ske ka batla ho senya nako ha ke se ke mo fumane tjena jolo ka botlo marangrang a sokodisa mme mmatisetso ke a wa mohela mme phuseletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno ha ntse re bua le wena ka mane ka le ha kwana ditaba o no ile wa re mofu o latwa mo shareng ka hora ya pele na o se a le hae o le ntse le tseleng na ngwetsi eno e kgolo e se e hlahile ha o se tsebe fela o tlile a ntse a so fihle ya mme jwale jolo ka ha re utlwile hore le go tsamaile ka dinotlolo tsa matlo le tlilo etsa bang setopo se lo fihlela kae se tla fihlela hona mono mo ho ntso kwetse jwalo o utlwile a re o tsamaile ka senotlolo sa ka moo e leng ka hahae ka ntlong e nngwe ho ntse ho butswe na ho jwalo ke matlo a mabedi ya mme ntle le bonyane dithepa e tlo tla sebediswa disebeletsong tsohle tsa phupu le tse ding e ka ho kae yona ya mme mme manaha ha tla le nyamella a nyamelle mo le sa tsebeng ka laboraro hona ho ile wa etsahala jwang le manaha le ha ba le nta mo le la teng nya le mongwe le molao wa ho le ngwananya le mongwe le molao wa ho na le ka mo ga ho nta yola ba nna la ntse le sa kola la nta ya mmele le mongwe le la o tsena ha mme tabe le la ditsa ha ba ka nna ba na tsela mo fa mo ba ka ile ka le sa go ka makala ha le ka re go se la bala kapo mo di ke go tsona magala ha dila o tsena go le tse e ba ye mo ngwa le la pa go ba go le ba mathana tseng kana le 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 tsena ha ha ke di mo leng teng le utlwetse hore o kae kae ha tlebe re ha mmemo le ha mme na mo na go saba na le na mo ka tsita ya mme
Jwale ha ke nga qetella a fihlile a kwalletse e nngwe ya thepa e lokelang ho tla e sebedisa le tlo qetella le entse jwang? Ya mme majwala a neng a se a ritetswe a kwalletswe ka ntlong efe ngwana? Ya mme dijo tse ding tse bane se di rekilwe tsona di fihletse kae ka ntlong ya hae kapa ye nngwe? Mme e le hore ha ona ntho e kalo e ka qetellang e le sitisitse hore tshebeletso e ka tswela pele. Ya mme mona moo a kwasitseng kapa mona moo a sena tsamile ka dinotlolo tsa matlo ke ha mang? Ke ha mang ke ha hae. Kuba yena o hlalositse ka ke ha moholwane wa banna ba lona. Ke ha monna hae. Mme monna hae o kae? Monna wa hae o kae yena? Monna hae ka nna tsokane. Ha sa phela. Ya mme fela dikamano pakeng tsa hae le mme Matsale wa hae di ne di le jwang? Ya mme me matisetso ke utlwa ka hore file mme ha ke tsebe ha ba utlwa ka le mo setseng teng bakeng sa hore ka o tlolla. Ya mme ke a le bona o nana le bana mme Manaha? Jwale bana ba ho kae ha kwetse tje? Bana ba ha ba dula ha ba dula le mo. Bana ba dula habo. O iphelela le mong mono. Ntlo ya hae ke ntlo e kae? Ya mo e ka thoko e nyane e ne ntse le ntlo ya hae le yona? Ya mme jwale o la ba sa reka setsha seo sa mme o hatla ha ka hara pela yona moo? Hele wena ha o no o letsa o fata batse o no le ho kae kapa no ntse le lapeng ha? Hana mono mokgohlaneng ntse le eme ka ntle ba le ho kwetswa mme ya mme mme ha e ba tshebeletso ka ne di tla kgona ho itswella pele ha ke bone ka bothata bo teng. Ya mme re le buile haholo mme fela he re tlo buisana le yena ha nka ra mo fumana go utlwa hore na o ha kae jwalo ka hana sebisitse go sa le tseleng e tlang moo go tla boloka Matsale. Ga le bohamme thank you. Mo Afrika ke taba tse ntseng di etsahala ka mane ka hata butle hara mokotjo mme ona ya hla mona o seng ka nnete ya re he jwale taba ke tsena dimpe ka mona jwale hona le go tsekwa ha setopo ngwetsi e kgolo e sale ya ka la boraro e nwetletse re sitwa ho kena re phetha mabaka a ditshebeletso kapa ho lokisetsa ho bolokwa ha Matsale wa rona ya tlo bolokwa mafelong a beke ena. Empa mme matisetso ke o hlalosa hore ha ona le tholang ka bang ga le etsa nkgolo ena re tla mo boloka ba thepa e tla sebediswa kaofela e ka thoko ho e fokolang e leng ka ntlong eno ya hae eo a inotletseng. Mabele wa Afrika ntumelle ha ho le tjena ke tle ke potele ke late mme Manaha he re tlo utlwa hore na o ha kae ona la tsebisa le ha kola ditaba hore e hlile o sa le tseleng e yang mo mokgohlaneng le hore re tlo utlwa mabaka a hae ha a hlakisa mona hore na ebe ke a fia entseng hore a kwale mo no lapeng mo hona le mokgohlane matsatsi a mangata ha kalo
batho ba sitwa hore ba ka fumana batho ha ba ile matshediso mono ba fumana go hokwetswe Amedi ntumelle ha ke potele ha ke khutla mona ke dumela hore ke tla khutla ke ena le yena he ge ke re tlore gomo bua ka Mosotho Ele ha o ka salama sa ile ka fete mo mo ka tsena ho kwa mme fixa mkosi ke mo ka tswana ha ke ha ke nje ka poisa ke moletse o itse o moletse wa ha sa o ke mo ka tswana Sesotho ke sa ka ane andela ba patela ba sena kubana sona se o se taba le letsu o tlo bua ka sena seo fela jwalo ba ba tsona le se ka mabitso a marena ka bona e ka ditoropo ipapisele mo Afrika hona jwa o hodisa go Mo Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela le ho etsana kana tshori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo go tla le motho Nkokonono ya khaso ndate Mo Africa FM thank you ke salema ya sa Bosotho le Bokreste bohle ba buang ho sona ba mamedi ba tsamaisi ba mananeo ba lebela go bua Sesotho se nepahetseng le ho ela hloko dipehelo tsa Bokreste e leng thatano tlhomphano le mamellano ka dinako tsohle Amedi ba Afrika ha metsotso le jalo he e le shome le metso meraro ka mora hora ya bobedi ke mathetse ka mana ka mafeteng pele e ka hona le mokgosi ndade thulo o tla le mokgosi ka mana ka mafeteng he mamedi re tlo utlwa rena ho the ho etsahala jwang ona itse o tla hla mona sa hakile motho yana le mokgosi mamedi mme ke dumela hore ha sa mo hakile jelo ka sentse ke beile konopo ena mona o tla hla mona sana le yena motaung ka mono ha nka mora o buisana le yena fela mamedi re tla re bua le mme mana ha re utlwa hore na ebe boikemisetso ba hae ke bofe ka matsalo ha ya sengatimetse ya lokela go boloka mafelong a beke ena ha ile mona a kwetse ka ha ya sa batle hore le ditshebeletso fela ka thepa ya hae ka sebediswa phupung ka mo ka ho marangrang mtaung Hira me di kanere ki kalu ena linda ki kama tele kama ne ave kunju udulan ya hayi kira tuwamba amanande kona uya kale tabadina mugeni njolo wana magana za mpiridi yala tubata mudemuna muyinga dikuje mu osiunu ubile dana kera wala kire kama baba o onta kwala muhala au dara ubile jo agro dikuje mu osiunu balo uito kire ni matera ma polisi mo bano bona magana za mtu tilana kera kijalo na wakatwao Pande batela pilo hululla amanga matwa hai pikijengile la bawo tiena kama fami yandade yanda ko bidona kimo legela bo ga go fela kugwe yandade Shebele be mathata ke wa feng bele hantsa kwala mohala jale mtaun tlole yana go utlwe ha ka nna o kwala hape jale re tla feta re tla mo feta bale ba ga ukona tlhoka go fumana le thuso mono a ke le tshonka mono ka go marangrang ka patshele tla bua se le utlwile ngwetse e golo maikutlo yana hore na ke afe hore na le bona jwang taba ye teki tokumo o sore o tuwe na mo o ikere tsara wa go be ga matera o ikare ga ma di ja ke o ko ma di ja ira na do ko na ma di ja o na mo ayu o kai na o ikara mo du mate ida be ke dani mo ju ni ku kwa no Kibora batu basi ka basa dunia ka ya ni kawa da su ndukana yandade ngale mufema ikazwa a awela mu kina o abla idu mu yale kupata mujura undademu Wale aba nini wewe ndio kusema alamu sababu hayo na anaje hapo wale anaenda kwa ndio ululu ya hao
Yale ko ba duman kan ba hululla ke bona ba jamba da Allah ba golanda din hulwa hau ke rawe ba su da yale ko hau yidan ka ba sai da kira magana na obe magana hale ko wala ne ko da wala ko musanna hal magana ko ko ke abu magana ma wa magana ومكينا خذولا وما هاو مكانا كتلا مكانا تواجين جنجين كانا مكانا ويسي yara ana jana ba buwa na ba ta 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 hulun lamu ne ta ge hulun lamu ne ba ta gidan jira Mama Java, that would have come to live in one world. But when I did you like about it, who don't know on that? Let it. And that day. But about one in Sabahula, Bahukai on a valley. Bands about Salapel who rule and Grey Hall on a valley. But what you are doing, Hannah now also tell her to the police. Hey, and daddy. Hey, and daddy. Hana we take your guy more that them holo. Matebe pelakira for her. Daddy? Anda di jolo kau tu sini macam lama polisi urut ada kabatino. Pada apa mau kau na urut di sini nama polisi kau di sini. Pada itu tidak. Mungkin ada duaan. Ya lebu ham tahu. Mesti hang melebu hajalo kisah kelate memana hamuna. Serene ho metso gona le shomele metso ro bon ka moga hora ya bobedi ha rena mon ka le halelele ho latela gona kwena e se ile empa he ga utlo re ka nnete seno sa sentseng ha sena baka tshitiso ya hore nkgono a ka bolokwa le matisetso o itse ba tla tswela pele ka tshebeletso ntle ho tshitiso ya letho le ho ja memana ha Inze ke fosa dipoko thobele mona mamedi a go ga ke nke papatso ka ngana go tshwane fela ke tla ke go tla ke se ke na le mmana ha ke sala na sa go sotole go Christ botlhe ba bua mo sona ba mamedi ba tsamaisi ba mananeo ba lebeletse bua se se sena paetseng le wena ga go dipelo tsa go Christ e leng thatano pomphano le mamellano ka tsotlhe na o hloka magalo ka pamelo wa hao o fekile nnete o bana le gona ba express credit go etsa kopo ya mekitane o fumane ditheolelo tsa 25% go tswala ya mekoloto go batlanka ba mmuso o tla ka mosotho wa heso ka hana go ya sesolo sena e le kane motinyane nahana fela o ka fumana monyetla wa go kadima go fihlela ka ke mo Afrika mona ke mo Afrika ka mo mona magatuba hela gona la marangrang ho tshaba jalo he re tla re bua re sa so bua le me matisetso mona go ba tsala ta mofumo shareng ka ke ratong tsa he ka ba o re letsa tse nomoro e sa le pele o ska ba kwala ka mo ga papatso go tsela pele he mo ga hona le tho ne express credit money when you need it Mmele Afrika mohale mona se ke na le mme managa nthane kapa mananye ke fane nngwe ya bona ke fumana jwalo re tlo utlwa he mme managa
Kgotso mme ke a o amohela phutseletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba. Mme. E ka ba o so le ho kae bakeng sa ho fihla mokgwahlaneng mo le ha Matsale? Mme? Oh mme o so le ho kae na o so le hona moo kapa o ho kae? O tshabang mme? Why ke kama ho ya bala ka la hore ba sa mo ba haeno ha ba yo molato ba sa ba ga disahani ha ba reriswa hantle ke mang? yana busimuli o ska ba bua ka mabitso a batho mona re bua ditaba fela mme mana ha o kwa ya mme a ke re mme Matsale wa hao hlokahetse o lokela ho bolokelwa mono ha hao a ke re ha ngwana hae ya mme jwale ho thwe o mme Matisetso o re o notletse matlo ba sitwa ho Oh o notletse ntlo ya hao fela mabaka a ho e notlela ke afe? Oh ho no be bua phofo ka mono ka ha hao ya mme Jena o ikemiseditse ho etsa jwang ha ile mo mme Matsale wa hao bolokwa hosane ha o khutlela ha eje na o no ba tsebisitse hore ha o sa thabela ha ba sebeletsa ka moo ka ha hao kapa o kwetse fela o sa re letho horeng o ehlile o kwetse hobane o utlwile ba ntse ba re o tla tswela ka moo ka ha hao na o tla ba teng phupung ya nkgono ntlo e kgolo ya o e tshabang ke efe? Jwale o tlo tshaba ho fihlela neng hoba moo ke ha hao? O tla kgutla se ba mo bolokile ho mme re leboha mme mana ha o kwa kapa o utlwa ka hona le ho setseng o tlo utlwa ho le jwang ha o sa ka wa ba teng phupung ha mme Matsale wa hao wa bolokwa?
Atjhe mme Manaha ke lebohile haholo moratuwa. Ka lebane wa Mme Amero Mafrika mme Manaha o di beha ka tsela ena eo he o re ka nnete o a tshaba. O tshaba ho kgutlela ka hare ho batho bano o ba sile o bane jwale ho ile ho ba le taba ya hore phofu e ngwa thuwe ene e be bue ka ha hae. Ntse utlwa hore ke taba tse ngata ho pele hore mme Matisetso o itse ho ile ho ba le ho qabang dipakeng tsa balamo ba bona hwa mathwatshimong ha etswang. Ntse utlwa hore ke taba tse ngata tse etsetseng ka mono jwale he mme ke eo mme Manaha o hlaha re ka nnete wa tshaba o tla kgutla ka mora hore ba boloke nkgono mono o tshaba ho ba ka hara bona hape o re ha ho a tsebiswa ba habo ha ba yo mono o tshaba ho ba ka hara bona a sena a le monjwalo a sena ba habo. Amero Mafrika o ka kena he ka metsotso ena meraro fela e setseng ebile e mmedi ba babedi fela ba ka tsebang ho tla ka bokgutshwanyane fela ho utlwa rona taba tsa ka jeno o di utlwile jwang o ka reng re bile enda nyaka mona pele ha re qala Mamedi ha ba ntse mametse he o hlalositse hore ae ba bile ofising ya tona kgolo hape ka jeno mo ba laetsong hore ba ntshe motho a le mong ka hara bona ya tla tsamaya le moifo o yang America ha ile ho sane mme ba se ba kgethile Ntate Sam Mogele ho tsamaya le moifo o jwale ke taba tsena tsa kamane ka mo ho ntseng ho etsahala he ka hara mokotjo mo e leng hore bo mme ba ne ba hlaha balla ka hore matlo a notletswe. Mamedi a re ke o nke khotso Mamedi dumela khotso ndade ka bokgutshwanyane ne ke re ke ke le magatana fa ba ga mo tile mtsompeng nyaka ka ne ke ba le boela haiba ba ntile ke mong wa mokgato wa batseleti o ra e di tsana ntse tsa bua Amerika ai ya ke bona hore ba ile kena ka ga ditsano tse ta le motsompeng ke ga mpolo itwa ya le bua ya le bana de phakwe Mamedi dumela ho etsala bambele khotso Mamedi dumela ra nya kya ndade ra ba ena tse ra ga go tlam ndade ai na ta yenta tsena ta go dije go mo ha ga mokotjo ha tabutle ha ga mokotjo ya ndade ba le go wa tswa nya ja ga di tawa di hobane mme a buile mpele ha a bontshe ka hona le ka ba nye ka memang hore ngweding e be ha eyo kapa e be la kgetha go tsamaya ha ngwedi ena ya septeng ho tsamaya e sa ka itse banna jwale phofo fela banna ba ko phofo le ke a ke yona e seng e re kabanya o ka ke tletseng kutlwa ka le lefunke se empa he Ana soal soal je mula mo beli nang kisi. Kya le bana de slala. Tadi mereka. Ta de ke tsetse na bana le mma le ba dikanka mona ka ho marangrang o re ai mme Manaha le tsolo ke modisa wa motho e phuthe mme re ko nke wa ho qetela ka mona ha ile mona o le teng tjena dumela Mamedi khotso ke ne mo ka tsetse mme ka ne ke ya go bona ke ya go le ba ntse e mo wa bona go tsamaya le moifo ya America pero ko ka ga go dimo ba kampa ba isela ba aula ka taba yo le tsa e tumba le